Sanibonani bahlali, ngiyathemba ukuthi niyaphila nami ngiyaphila. Phela nje ngibuya nale ndaba zokuthi kuthiwe abantu abamnyama besimame ababahloniphi abantu besilisa abamnyama nabo ngebala. Let me not say abamnyama aba-brown. Kungani na? According to indlela esibonayo nawe ukuthi basikhuluma ngakhona singabesimame abamnyama, ucabanga ukuthi i-respect izovela kuphi lapho? Ngoba phela kuyacaca ukuthi sisodwa asihloniphani, inhlonipho ayikho. Omunye nomunye umbuko omunye ngathi vele nje u-useless, akana way forward nje, umuntu onganto. Ngikhulumelani kanjalo bahlali? Ngikhulunyiswa inkulumo engizithole ukuthi uNonta ubekhomenta ngazo ku-Instagram, ekhuluma ngazo ukuthi kanjani akhuluma kanjena. Awumeke-ke ngize nazo bahlali. Ningakhohlwa-ke ukusubscribe, ni-like, ni-comment-e. Ngizoleke nje ngimcobelele izindaba ngendlela, in my own opinion, ngendlela engiyibona ngakhona. Hayi, uNonta abahlali uyasihleba nje, uyasiqeda singabantu bomzansi aba-brown ngebala. Ukhulume ngoMakhadi emncoma ukuthi if ubengashadanga lo makoti wakhe la ashade naye-ke, ngoba umakoti kaBeni Makhadi ungumlungu. If wengashadanga naye eshade umuntu omnyama, umuntu o-brown, eshade umuntu o-brown, ngaba akekho la ekhona empilweni. Ngoba umuntu wesimame omnyama uhlezi enokuthi engqondweni, wena muntu wesilisa futhi kumele ulahle umndeni wakho just because of lento yakhe phela yomuntu wesimame le e-tight. Shuthi wena umama lo ukutshela ukuthi wena lahla ifamily yakho ngoba naku uzolandela lento yakhe e-tight. Uya-understanda nje ukuthi uyasilulaza, usikhuluma the way vele singakhona. Makuwukuthi-ke bakhona abanye abanjalo, akangabe phela esesibopha sonke ngabhande linye. Siyazi ukuthi vele kuye kuthiwe izambane elilodwa lwabolisa wonke, kodwa according to indlela akuyona ne-understanding, ufanele ukuyi-understanda this thing ukuthi angabe esebophela bonke abantu entweni eyodwa nabangangeni. The very same way nakuthina abantu besilisa abamnyama singeke size sibafanise naye. Ngoba yini? Yena sesimbona ukuthi kahle kahle uwumuntu okanjani, akanambeko, akanazwelo, into nje kuthiwa akayikhulumi vele akhulume. Ukuthi uzofila kanjani, akananda. Simbonile ukuthi ubekade ebasho kanjani oMihlali, esho oPheli, like akekho umuntu abengamefilile nje ukuthi ufuna ukumdicilela phansi, ufuna ukuthi nje amphoqe ngendlela afila ngakhona. Uyabona ukuthi manje kodwa usehambe kakhulu manje, uzoncoma abanye ukuthi ukube babe ngashadanga lo mbala wethu, kube babe ngashadanga laba bebala, ukube babeshade laba bebalela imnyama, ngaba bekho kulezinga abakulona empilweni. Okusho ukuthi kahle kahle umuntu wesimama omnyama kuNonta into e-useless nje, into engathi ishuku. Into nje angayazi ukuthi we are like an object kuyena la angayithatha uyibeke nje, or uyithatha uyoyidayisa, or uyoyithengisa nje, bayesho nje vele kuMihlali. So-ke bahlali, hayi mina iyangiconfuse le ndaba yakhona. Angazi noma yimi mhlambe engiyibona kanjalo ukuthi uthi thina abantu besimame aba-brown ngebala sibhilivela
kuma-tight punanizi wethu ukuthi umuntu wesilisa kumele alahle umndeni wakhe ngoba naku phela ufuna athandaze lento yakho. Yini leyo? Bahlali, mina-ke angazi-ke kodwa nje ngithe awuthi-ke ngiyishere nani le ndaba ngoba ngivele ngayizwa vele nje ukuthi it's like it's getting too much. Mhlambe nani-ke ni-comment uthi nibona kanjani. Kona hhayi ukuthi bonke-ke abantu besilisa abamnyama bawoqekethwayo kanje, hhayi bonke, but yena uyangisurprise-a nje ngendlela akhuluma ngakhona. Yo, mina ngikaze ngambona umuntu wesilisa okhuluma kangaka bahlali. Uyakhuluma lo bhuti and akana full stop. Uyakhuluma ungafunga ukuthi ubanjwe ozwaneni. But manje ukwenza buhlungu ngoba udicilela thina abantu besimame phansi, usisho the way futhi ongathi ngiyasotha okuzolandela manje uzoza asikhumulise vele ukuthi vele sikanje. Asikhumuliseke iy'mpahla zangaphansi ukuthi thina sikanje. Or maybe already sesikhumulile nje ngengqondo yakhe. Ngiyabonga nabahlali, ngicela-ke ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ningifollowe, ngizoleke nje nginicobelele izindaba. Ngiyanithanda ule kuhle kwethu phaziye egwayini.